kukorera hamwe nubabasa kukorera hamwe konko bwirobu obwa president witogu kibasikire mukama we bare kumukozesa yongera kumubukaza umwanya gwitu ayongere kutereza obutumwa burungi na mama witu wabasa kwiza umuryo gumwanya mukama yongera kumuhereze birungi oyongere kumubangira babase kutwebembera kurungi nko kutuyina bazire bitu eke ya Yezu Yosefu hamwe na Maria abitukureberaho umwekereziya reka twongere kugumizamu no mwihanga ryitweri president atuberire cyo kureberaho ayongere kutwambusya twongere kugumizamu tutonje birungi abwawe Yezu Kristo mukama witu ruhango mushoborozi wabyo n'abaherezo mugisha patiri na mwana na mutumo rukwera mugume no businge bwa mukama. Your Excellency yazagarukaho ni Secretary General w'ekibina cha NRM kandi Your Excellency mbirenda kola ka volunteer Secretary General nka ghetto konkabanyakaterera bona muhanike mikono bana bamawe mwashabire ngambire president ankole director wa ghetto so Your Excellency ni kwa abantu bashabire ndi kushaba namani we bali munonga SG gambira bana NRM oye Rubirizi oye. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda and the Chairman of the National Resistance Movement Party, we welcome you to Rubirizi District, where we shall have our last rally for Ankole sub-region. Tomorrow we are starting Rwenzori, and we thank you so much for the effort you have put to educate Ugandans in all the regions you have been through. Our program will run as brief as follows. I would request that the chairman of the district should move closer to give our district report in less than 5 minutes. Thereafter, I will invite the most senior member of SEC who is here to come and invite you to speak to your people. And that will be none other than Haji Basaja Balaba. But allow me to introduce the few leaders who are here with us. Your Excellency, we have our ministers, members of the Central Executive Committee of the party. We have Honorable Alhaji Nasa Basaja Balaba, the National Chairman of the Entrepreneurs League. We have Comrade Moses Shabe, the National Chairman of the Veterans League. We have Professor Dr. Tanga Odoe, who is the Chairman NRM Electoral Commission. I have Honorable Ministers here. I have Honorable Rafael Magezi, the Minister for Local Government. We have Honorable Balam Barugare, the Minister of State for Youth. And we have Mama Chama. Mama Chama has been our strong supporter in the area. Thank you so much for joining us. We have religious leaders, and we have your mobilizer, Ms. Peace Rugambwa, who is also here with us, plus all other mobilizers. We thank you so much. Mama, we thank you for always putting us in God's hands and making sure you dedicate this country and your Bazukulu to God. In God, we know everything is possible, and our meetings always start with the prayers. May I invite the chairman of the district to come and summarize the district report in less than 5 minutes. Thank you. Owechitini Samunonga, mwembezi witu wihanga, mama witu, na nishabangu protoko njerekeraho, munyichirize nshome ripoti y'abantu abari aha. NRM! Museveni! Muzeyi! Owechitini sa presidenti na mama witu, nintwaro mchishogu, omwizina ly'abantu ba Rubirizi no mwizina lyanje nka chairman wa NRM okwakira n'amashemerwa mahango munonga okwija kutayira omu district yitweji eya Rubirizi. Owekitinisa webale kwija. Owekitinisa tukukurisyayo abo kwikiriza okuba chairman witu wa NRM abwihanga lyona kandi okikiriza okatukwatira bendera abwihanga gitu okutubera presidenti
umwaka gw'2026 kandi nk'abantu ba Rubirizi twehireyo okuhereza karuru a percentage eri kwingana 95 no garuka ayiguru. Owekitinisa president na mama onyikirize kugambire ngu district egi twasye myaka 15 turigire arubushenyi gureta. District yitu neyingana kilomitazi 1019 kandi twiremu abantu emitwari 16 na kashanju 521 kandi twina maka emitwari 3 na kakaga 1017. Owekitinisa president district egi twina constituencies zibiri kandi twina magomborra 11 twina mirukatano nishatu kandi byamagarane by'enshoma twine Rugazi Health Center 4 kandi twine 10 Health Center 4 kandi twine Namarwaro Health Center 2 kandi twine amashomero ga primary 58 twine n'amashomero aga secondary 12 gonka. Owekitinisa president na mama nyenda kugambira izoberi abantu abaryaha nibakusiba munonga abo byo bakorire omyaka 80 ebyo bakorire nangwe by'abandi abantu bingi bakweta gains tutungire bintu bingi konganiza kugambiraho bice kandi byo tire ekyo kubanza. Owekitinisa president kutwabigire bushenyi wathereza sente eziri kwingana billions 3 na million 8 kandi tuombekire offices zitu nimwe twine ishengero yitu rya Rubirizi district abona manu ga government yawe kandi tugakusimira. Ekya kabiri Owekitinisa president ebyenguto obitukorire. Owekitinisa president nobozi tukorire konka rwekitukuchenda nyenda kukugambira Owekitinisa president abantu kuwa bahurira nibagamba ruguto rwa Katerera kamwenje kandi byatana hamwe n'Ibanda hamwe na district eziterire. Owekitinisa president otura turaganisa konka ni banyamurundogu noza kutereza rugutoru otere koransi konka nankiriyo ninkibagambira kandi nawe nakimanya. Owekitinisa president ekyakashatu omubyamizi your excellency amizo gerizeho gakora konka twina amagomborra 2 magambo hamwe na Katanda amizi gakakireyo kandi no magomborra gandi nagote gakakireyo konka nyine obuhane ngo hati twakuteka omugwebembezi noza gakora. Owekitinisa president omugwebembezi bwawe tugizireho ebyenyanja ebitukujubira nyanza zitu ezitwine turi ari umugogo kandi nare kicamwiga omuryecho nyenda kusimbire Mwami Kayemba ahabwo kuba nuwe okurize omutindo gw'ebyenyanza ebyo. Owekitinisa president nyenda kusimbire parish development model ahabwo kubejo abantu bingi batungire sente kandi bazihiremu ekyo mugasho. Ekindi emyoga your excellency nayo tukagitunga. Ekindi your excellency our skilling of the youth eminyeto yitu tukabatora naha eminyeto nkaga na mushanju bagitwara yashoma kandi ashomere ebyo kwebisaho nangwa ruha abasigazi n'empanga y'abaryaha your excellency noza kubareba kandi bakusime. Your excellency n'ebiryeyo nitubukusimira
konka nka district hine bitwantu kushaba kandi ibindi kumanya ngonoza kubituhereza your excellency. Echo kubanza nakugambira oruguuto abantu aba nibakushaba oruguuto ngotere korasi abo kuba tumazira bwire bwingi tweshengereza kandi no tugambira ngo noza kurutwa konka nyina amasiko mbarabemu structures byaro biri 93 bangira ngo akarundu zakahereza muzeyi pasenti na 95 garayiguru oruguzo naza kutera chorus. Your excellency natukshabo misho gabantu aba abo kuba kanyengere tugamyeho omyaka 10 wire abantu bakarugomdo banza byabo baza handi bafurika rugutoru bakumanya ngumbaza kwisha bakora. Your excellency district yitu twanshaba ngirwaro ryitu otereze district hospital abo kuba abantu bacenirwa rwero owekisinsa president twina ambulance nemwe district yitu ya Rubirizi nibakushaba ngo baheze ambulance nkibiri zibayambe okubiyo mbyaro kubateko mu marwaro. Your excellency abantu nibakushaba twine bombo remwe etina musidi skuru neya Katanda kandi twine emiruka 11 etina mu primary school nemwe nabo bantu bakushaba. Your excellency ubakore echo ekindi. Your excellency nibakushaba ngo batereho vocational school kandi nimanya ngo nobikunda nangwa kucyakubantu basika oturete industrial hub aha abo kuba kuza kuriya mbarira nahaye tukabire tutwara y'abana bingi konka no reba abana nkaga na mushanju nibace bunonga. Your excellency twantukushabe kindi kandi tumanya ngo noza kuzikora district yitu kuwa kugihindura district y'oburambuzi abo kuba ebintu bikwetagisa district y'oburambuzi tubyine twinamizi twine bibira twine nyamishwa byona tubyine konke kikuburaho emuhanda yitu teka kozirwe kureba ngo abarambuzi bija baturambura. Ekindi kugambira ekyo. Your excellency nutuhurira kushomesa kwawe abwafo eka modo okuhingira eka zina konka abantu aborkweba aba tubina mataka gakumara teka ngo district yitu wajihindura mu byo burambuzi esente nizakwija kandi abantu aba bagapo. Your excellency ekindi Your excellency na mama district yitu ya Rubirizi okumanya ngo ekagezaho yakukunda kandi hati nekukunda kandi nezaguba nebakunda twantukushaba political appointments district kuyebe baweji umyaka 80 mama chama niwe twine wo wenka twantukushaba twine abana bitu bashomere kandi nibaye nare mukadazi nibaferaho aye nare moye owekitinsa president na mama watkorecho nyoboni nkamisa abo kubanda biro mu structures kandi nangwa kitubizize kirungi watugambera ngo akayurukawe amurundo tukarondera byaro nyoboni manya ntuzakihayo konkebe nakushaba owekitinsa na mama jiro kuwato yeberamo abo kuba munyankore nagira ngo wakutonaje niwe no mutonaje. Your excellency SG nyikiriza mbaliri zaka abo kuba abantu aba nibenda kureba muzeyi kandi bantu nebintu byabo ubumbe gambe. Your excellency nani mkushaba abo kuba tugirezeho urukiko twagiraho ikiganiro n'abemezi bya district age n'abamuzeyi ba elders bantuma. Your excellency ngukuwa kubahereza yakire kache obane dakika 5 obane mukago obane 10 ogira nabo kiganiro bakugambira arwe kinze kikubasasa
kandi bakikugambira nibaza kuhumura je nani nkushaba mama wakiraha muzeyi witu wakiraha ekinakushaba omwizina lyaba elders babirizi onyikirize tukubuganeho kake nangwize bamba kubera bingi nyomwebembezi wabo onyikirize nkuhika hihi nkikugambire konka kitakawa gwa mutuma nani nkushaba your excellency ndukuhendera your excellency mama nyenda kusinire district executive committee yaha abo kubane nyamba okora emirimo ya rwangisiriza omu district omu na nyenda kusinire constituency flag bearers baba banjwire na district leadership ekurwa kawu finaha bamuzeyi bakirinju bebembirwe special presidential assistant bamachama bona baryaha nanisha babakirinju baryaha mwemerere babarebe ninyenda kusima de bamugaya family na nyenda mwemerere mwevingira Museveni owekitinsa president Museveni na mama abantu abantu batiyamba abwa movement yitu na nyenda abakatera Kasai Community Development Association nabo bemerere aruho nabandi abona kubengamba konka nyikiriza your excellency izo tugizeho obuteko mu district omu Karuru wakutubire turumu haruho abantu babiri abunkwenda gukwanjurira your excellency na mama Sylvester Gubashongorera akarugamu omu Karuru yarekera omwana witu Obed byakweka kandi aliyono opposite nani nkushaba ngunkusinire Judith Amanya na wakarga ngwago burungi bw'ekibina kitu nani nkushaba ngunkusinire Semakura Lawrence ahubwo kubona watukolire bintu bingi omu district yitu kandi mwesimisa nani nkushaba okitinsa president ko tunga kanya oragamba nawe nyenda kusinire deputy speaker na wakoze muri muhango abwa campaign eje turumu hamwe na set member witu Haji Basajja baraba ntumusima abo byatukolire ntusima na regional chairperson witu Akiki nawe atukolire cyo mugasho munonga muzeyi witu report yange na nagikwire ojina ameza yawe oyina bintu byingi ebiwaturaganise kandi nintekateka noza kubishoma nani nkushaba obyakire kandi cyancu basika obitwereze webale munongo wekitinsa president na mama abo kwijo mu district yitu no kahangaye kandi tuza kwereza Karuru ukora okokenda enaremoye Museveni oye Rubirizi oye webale mama na mzeyi twasima mnonga especially mama okwizo mu sub region yanje Bushenye nkuru ninja kusima munonga ntine bugarukira kwa ni watu amani kumukweza kurugaha nitunsa kongera mwagandi kandi nko kumbe nagambire muzeyi nko kumbe nagambire oba ninde ngo kutube twagambire your excellency itwe tutamere districts 5 eza Bushenyi Greater Bushenyi nambwe ni waiza kuturugamu ntuza kutandika omurumo gwitu ogutwayehire kandi ogutwekorera nturira ntukunda tandike kuronda Karuru kawo movement oye Museveni oye konka kokuza kuri abantu bambashaba ibintu bikwenda kushana nkati ngwenda ngo bitware kugira ngo wota bitwire kandi nagwe no mushango apana muzeyi ntuza kurondera Karuru ntuza kutera Karuru kandi twe tukatera ntubantu tukiterera ko kumbe nagambire nyumwabaza kandi abantu barubirizi mwabana muterera president Museveni nimwe numanye ngo mugerachi nimwe numba mweterera Karuru twe Museveni oye nyo murimo kwanje kwa gutara muhango
rene kindi ekyabiro no kuheza kutera obururu twaheze kutera hazo obururu bwatubaganisa so nanimba saba abantu ba Rubirizi mwegite obururu buhwire buri bukahwa twegite turondere muzeyi witwa Karuru kandi tere flag bearers bona ki nza kwegita bona numbaterera umurimo gwanje gwa gutara umuhango your excellency nahereze kugamba nahereze kugambira abantu nasima mama nakusima kandi okukira munonga nasima mama muko kuyiza yaitoro mu district zitwe za Greater Bushenyi twatunga mani namuhamisa nkwa kweza kugaho ntuzafata umurimo okutwayire kandi okutuzakora kandi gutara mu buryarya ndingwenda ngambe bingi muzeyi nanyenda ngo ize ugambira abantu bawo we bari munonga reka twandikire muzeyi muhubira muzeyi akwijagamba nitwe Monica Fulaga president ya kumachinga atake babo Monica Fulaga Monica haji basoja ngwe basekumbeka Uganda ngwe basekumbeka Uganda ngwe basekumbeka government y'Obusinge ngwe hereza abantu confidence mu government eji abantu baturana bagamba kuba kugendanye ekiro nibanaga omukono batene kibakutina abo kubana bamanyangu no bataha ebakuza yona ekyo nekintu ekitine kusimira Ruhanga weitu kandi tukasima government yatwire kandi nemerwa minje yekozere mwene hati ekindi kukozesa opportunity egikukora throughout this whole campaign nokushisa abantu baitu hati nikyona ningamba mutoma okushisa abantu baitu okuteebwa abasikazi n'empangare omwihango omu nibo population eri kukirayo obwingi hati omubereri haza abaingi omuri imwe tumukumanya ihanga eri ahiririgire mbwenu hainobere natugambira on one of these rallies ngu haine abatsigazi abene bajya mune ekyo ntenda turebe obutara movement nayo katukabye mwene yenda kubagambira ngo byona bitukugamba n'entunguka n'obugaiga n'ebyo n'okushoma gye n'amarwariro marungi n'enguuto nungi na byona tukugamba byona nibyombeka omusingi gw'obusingi haza obusingi obwo nk'oku turikumanya hati Ruhanga akozese NRM na President Museveni ogu kurinda obusingi obwo omwihanga omu kandi ntwesiga ngu na hati movement under President Museveni kuba ari kugumizamu ihanga eri nirija kweyongera kubagye kukora ebitongore eby'amaani kwombeka ebintu byona ebyihanga eri ririkwetenga ebi n'abanyarwanda bantoma nti Uganda n'ihanga erikuhereza region egi yona confidence ngorabura obusingi owabo Sudan Congo wherever nabasa kwirukanga naza Uganda nagira obusingi nyaburamwe ekyo kintu murere kukitwara nk'ekitaine mugasho yine kandi mwine responsibility obujunanizibwa nimwe mwine obujunanizibwa abantu bihangeri
kuhereza foundation obusinge obwo n'obururu bwanyu obururu bwo n'obukweta amani agakwija kuhereza election process okurabye mu government ya NRM ekatoreka ngu abantu ba Uganda nibo berondeire omuntu bona bakukora campaign ngo berondeire NRM ngo egumuze muno no kwebembera ihanga yeitu ngo businge bukagumaho nebyo nemwe mukoro mu makaganyu ngo bikakura bibaho abana banyabumurazare bashangiye ihanga ry'obusinge bataga ko muntaro ziri yitosparabiramo nicyo kurebera abantu abakuzire bona tubakubaza kwegwa hagwo kube kintu cy'ihange ryarabiremo kikaba kigiye kintu cy'umire munga konka mbabazarhanga zarabiye abantu mukishaka huriwe ekishaka emyaka 5 beja hanga y'abakozesa bayombeka ihange hati twaheze emyaka 20 hanga katuganda mu Bible ati nyaburamu mutaryegwa himurigire mbene ndashengereza abantu barabirize nyaburamu mutegwa kandi utatera karuru ka uwenka orebe ngo abantu bona bo rukumanya abanywana bawe bemkago abantu bona bo rukumanya ngo bona batera karuru izobe batajya waryama izobe ryo mutera karuru kaitu dero tubase kutunga percentage riya eitu rukwenda haza NRM ne kumanya umutindo kwayo mu region yeji ranga izina ryendehebwe kitinsa NRM oye NRM oye Museveni oye Rubirizi oye Uganda oye rihanga bampero mugisha hatunejaha nayo mbeza abandi kubanjura entekateka ya NRM iri mu cyandiko cya manifesto icyo kuja kuba leta y'umbyaro byanyu mbere yo kugira inkiko hamiruka bete abembezi kurwumbyaro abembezi banyu babahe cyandiko icyo kirimo amatafari umushanju NRM etera hanju ya Uganda mu myaka 20 ningo siki kama amatafari abana bato tubakumanya urunyo ruto urunyankuru wakare emuganda kabe ningo se muganda ko mbere kusakimanya nawe kikatwesa amatafari itafari yo kubanza nguko bana bagamba n'ubusinge imwe abarubirizi murehe na Kongo mumenye bya Kongo mumanya kandi murebe impungi zirahari ya cyaka kamwenge rwa mwanja mbere sese ne businge ko basa kugira cyakora nabo icyo yini poroko okwehurira kumanya ngo NRM ikumira businge mu Uganda myaka 20 kandi kikuletera NRM ku musinge nabo kubita abantu abukwitutwikirize mu kubaganisa abantu kubashoshora umudini umunganda tukureba nkayesu kuyatawire turiyabamanyira habyana byabo umuntu tumanyira habukora bye kwakora ibirungi tumusima kwakora ibi tumwangira umurimbo ngo gushanga negeta abanyayuganda kandi yakora amahe na polisi yo kwasa kurindezi tutumira ubusingi ato imitafari nambemwe NRM muri etera hanju ya Uganda itafari ya kabiri niri entunguka ene mwemba jubiri urubaju rumwe umujuru weta economic infrastructure emisingi y'ibyentasya umurimo hari y'inguto
amashanyarazi, isumu, amaizi, internet, yokwete internet, ebicweke bimwe ntwendayo egari y'omwika. Mbona ko kureba ari ubunyaruguru enguto yanyu kuruga Mbarara kuza Katunguru kuza Kasese tutukozere emirundi nkebiri ninga eshatu kwentuje mu government ekura tujigaruka nambere ke kuzire keru kubi harubu narabaye keru kubi ya Katunguru Bushenyi twajigaruka mu shyatu mungi muno eyambara ishaka hate kuzire tuza kujigaruka ate ngo temu kugamba yakaterera iyo santere bikora kongeso ikizubu umwana mu wa parliament banyu babe bahurize enkora y'abahekera itabahekera tukamanyira enkora y'abanaku tumanye gukora kinaku aboko batukara bumunaku ntumanya okwata kake tukatubura enkora y'abahekera eba ya kamwe rugoki kamwe rugoki mwese ekikereze enshongezi zimwe abantu banyura bakwate ibintu bingi bakwate iki emshara biha mbwera buri kikure to kukerera ashongezi mwezi atumishwa aba habashomesa bedimire mbere mbahura abashomesa bedimire ibintu umshara hata utotera umshara hati twayidimu kashika twatwenda kwere nguto yakaterera tugire sa indeke tugire umshara mbone mpakezo nzozo kukereza emirimo imwe kuba kwikiriza abantu mahuru kwabura kwitu abuka enguto ne ambabona umshara nugwa wenke umuntu watunga umshara ni wabaye konke nguto ne yatwele uwo mshara notene mshara mbona ho empakezo nzozo kukereza so nicyo kufura mugambere nguto kuruga kuri ya buhojo bizwera nsika kuzoko la nyakashaka nyakabirizi rero egindi endije kafumuraha kumwa kukirizana inkora y'abahekera yakamweka mu muganda emirimo emukuru ekakora tusikubasa kora byo n'umuntu gumwe ibyo bishobora urukunye tukara byo n'umuntu gumwe ubwo nebishu anga ruhanga nyamuhanga akatwara ibiro mushanju na hangenzi mane yakwenda yakozere urakabiri yakora ibindi urakashatu yakora ibindi urakana yakora ibindi urakatanu yakora uramkaga we yahanga umuntu abiki byona ruhanga atarabe bikozere mande mbusho ibarimira n'ukora mande n'ibindi basa n'utinde ruhanga n'uni ukore kindi kubasa konkati ekizuba kikereze ngutezo no kukwata bingi kwata kiri kandi twabantungamo tumanya kuhinga abantu ngumene bomanya oshire bantungamo bomanya kuhinga ubahinga utwarorigezi uruhaki bunico musiri urugwisa kweza mbacyeto kugwisa watamuto gumusiri ugarakayo umukirundi utwara kurwisa mbona to okuhinga rigezi okahikaru hagati kandi ukatana korsia ukuno kuzanda umusiri tukuhinga nabo icyo nicyo mwere kwetegereza icyo hati nanyaho niho nezire nanye nabataburamo
aboko nyoka akanje kimbata bwiremu nukuleta PDM ngizentenga PDM hati beno kutunga sente icyo nani cyo ubu mushango ningwikiriza ubwa PDM ati nabandi baha ribirizi etungire obuhumbi 18 wa PDM. Izo nyo zanjye nkanga nagitaka nkangira iki haro mushi wanjye ari yaharubiriza bamboreke nankumushi tumusime bamunterampa tumusime barubirizi bamuntera artimbi amazina mbanyita Tumusime Bezerata omutuze wa Rubirizi district ate yimirira anje museri ya Kizurugo nisima president wa Uganda akafire PDM nuko yamenya kankaga nina mukante neshinda tungira haka bakatwe sente za PDM milioni na yeye mtwari binasiga account yanje na lete mtwaro 98 kuna icharaha na kwata mtwaro 15 na gurama koko na yombeke bizuri ati na gurama bazikwa kulinda nini mtwaro 13 na gaka na gurobana buringanire butu bubiri mtwaro 22 ati kuna maze kubiteko mkizu na kwata na bwa extiho na kareka emitwaro 2 gumwe emitwaro 2 na bamutu bale bubiri na buteka na sigaza emitwaro 9 na buramu bwa chachubo bompo nuko na kanchako ati kuna bena nkarutunga ebiri 10 kwa 5 1023 kuna bena sha ukikumi umagazi bompo bwaringanira Rwanda kuzampaya ebyo kulya byasanke byankwata byamburamu bumwe naguze bumwe biro butobu nagira ntikambuguze ndebere eje yagirenda nabuguze mitwaro ngankuta kugambuka kumutayine kikakiro nabuguze mitwaro 45 mbuguze 10 na kwata mitwaro 30 na buroje mpuno imenda ebyo kulya chachu ati 15 za sibire na katika 10 na sasho bati ebebe mpurebebe ati mitwaro 5 na zeza nyombe chire ati natanga purebere je mpuno yekabire bokuzara yazalina mwenda na kwata byana bena na bugabire bizobi emupebe na sigaze byana bitano ebyana bitano na buguze mtwaro 15 na kwata mtwaro 13 na gurembe sibiri ebeze yana babiri ebizo genda mtwaro 10 breza sibiri na kwata na soma na gure ebyo kulya bekurebe rezes na ezina sigazizi adina jana kali bakabiri bakazaiba na mwenda na kwata chana chuma na cherezo nini na sigaze byana 8 ate byana 8 bena buguza emitwaro 9 na kwata mtwaro 13 na bya ebyo kurebe rezi na sigaze mtwaro 15 mtwaro 15 na sibize ekyushanje kimwe nko kukiri kadangu nchiza kubwa na kwata mtwaro 20 na gwana koko 18 ya sigara 3 na gwana kondo vumu mtwaro 15
15 za asibire na gureje embuzi edemba bide wanda ngone ko guma kuza handi okwatimye marugo kuzayo na gurenka yeji ate yungambera nyine empunu 5 nembuzi 5 eyakata nembuzi ehe kuzara ati mbeno atpidia nisi atoguma muhura tumusimu abe nemyaka abe akayashise myaka nkaga nena y'ubukuru atene cyara tungira kaye kandi arena korasha ayitu musimu arena korasha yonata inyuma betenkai arena korasha hachi orena korasha ubi abumoro orena korasha kabumoro tugiresta nga mbere banze muteshure icyo ni nakikoze muteshure sente muzihe amirwe ndijo ze habanaku abateneka izo ni nakikoze rogo ne cyange mbere icyo tinguja kuyantu musasire ngandi kustahanguto abuko na nekora cyane aboro bakabo achi aboro kubara batahi bakora si hatubuntu ntukoraki so mbona hati ekitukwenda ekimara habura ba member of parliament bayi no kugira ngo mureke kutambi ko no muguruso kwara abagera tese tustanguto tureke kurete bini tukarete biyo okuzaburaya kuzakurambura kuzakuyiha nibe kuteshura sente so icyo ni kinguto icyereze mutegeka kagame kugamba n'icyo ni mpaka ukwata bingi konka ibindi bikozuru amashanyarazi gakozurwe ndabo mfayiro mugarumu timuruburu kuza mubyona n'abarinde ba amashanyarazi bunyaruguru birubirizi amezi ngareba ha ibyaro 228 binameze mabungi pasente makumu shanjunemwe aramezi aga nyandogo ajamezi katungu kanyambiriri tu kashenyi ndangaro remtagu nyandongo harwagandi agakatu haramezi bemezi binyo omufayire binkurebo ati iri amashanyarazi amagombora amashanyarazi ahagombora gona ukwiyaho katerera amashanyarazi agombora katerera town council kirugu ina amashanyarazi egombora tene amashanyarazi agombora n'urutoto niko bagamba mufayira izindi zona zina amashanyarazi Katanda Cyabakara Katunguru Chwamba Magambo Yeru Rwisa Council so esimu mwena mwene umushawati so nabo icyo entunguka ebyo nibya emisingi y'ibintasya ari emisingi ebyentura y'abantu ikereze nguto nikiriye cya budget okuratana sebintu itobahekera ntwata kamwe tukaheza twata kandi ninkora yabahekera gutwabene ntito abasize konka abakwate nuhisho baheriya hati koro kuzarubajwe entura y'abantu aho noshangayo amashomero
n'amarwaro rubirizika muri gihe munonga amashomero y'agurungina hariho amashomero 58 ga government ga primary hariho ga private 9 rubirizi amashomero 10 ga government ga secondary 18 ga private hati ukurgo mufairaha rubirizi inamagomboro kimwe ucyamani yagamba 8 gainisho ya secondary 8 burumuri inisho ya secondary ashatu ngugabere gateine amagomboro konka umufayiro mboreka ngo David Limendo kama shomero amasia amashomero naga ryeru ryahoire bari yombeke ryahoire ryeru chwaba bari yombeka nko bari kugira nobea Chairman is Elia Stramba. Your Excellency, Stramba High School, and Yomri Stramba, Kanea government. Ato umukazo kwera ija utugandira umukazo kwera ija bamugure mugure Tarkwenda yatina otaruftina no ori umtsigaze ekirkwiragura reba kiriye cyenye meki oki ija umtsigaze ekirkwiragura kale muguru ata fayiro yanjye negira Stramba ishomero ry'indongo kwa abashikiriza excellency ni nyenda kugambira amazima isomero rikaje ryo muntu bizaba kuraka bati ngwiba mu government city school konka bana basante nyingi munonga eshindi echanje gamba pora yes abana basante nyingi abazire tubaganyirwamo mbwene bya city school ya Stramba nibabiha kandi nyewe ndumire cyane mbenye ndagamba niyo mona kurebire utanyebwa muzeni ko yagambire muzeyi atu bangu gambire borekire
murekere ati ishomero ririyo ni turi isomero ryo kaje yo muntu bazana akabadi sente bazijya unisidu kuskuru konkatiyo ba niriyo muntu yes bakagira bata abantu basende nyinji mitwaro kachinana tamu oh yes ati icyo kushashuza ninja kuchikaho nyoni nchakanisiza kimwe ninja kuchikaho kongo unagira ishomero kandi beriyo muntu bakora kakodyo bamasente shibagira kuba bagira ngo bagitaho usitse skuru bagitaho isomera konka pe ngu isomero bakarihindura musidi skuru konka abantu tuba kushuma bakashikora konka kandi abantu basende nyinji tuganyirwa mukona kale mwebale kungamira bw'inongo mwebale igihe rero wangisiriza oye ukwange hagaro oye ukwange bunyanda oye mwebale mwaba abakunta abayira abakunta bakabarya abarwani abanyaruguru bakabarya abarwani bakarya kinywana cyabwita nimukiriya n'ijuru zanjye kare hati umfairo babangizire ngo harimo amashomero hati mwagira ngo yes bakatari umuntu konka ndisera icyo ntuza kukigambaho amabalo amarwaro abamagomburi 11 igombere harimo ele center 4 agandi kimi harimo ele center 3 gona afayira ngo amagombora gona geni rwaro rya ele center 3 namazima ninga ele center 3 okay ele center 4 mbona ele center 4 tunapenda district hospital so atebyo hamwe mwahurira kubine embaju bibiri emishingi y'ebyentashya enguto amashanyarazi n'ebindi n'amaizi kandi ruriyo rubaju emishingi y'ebyentura y'abantu amarwaro n'amashomero byona hamwe entunguka mwikiriza mwikiriza ngo ebiri muri bunyaruguru hati imwe kabitaru nkamashanyarazi katera gatazaye hati gari icyo nyamanya boko bana kuno yana rubirizi iketera amashanyarazi twagaye akasese twagaretsa na ntunga mweketa gaine na kabare na rukungirizo na kasta gaine so mbena ho haro ibyo takwakanisa entungu kebayireho ati elionita fari ya kabiri iriye ntungu ita konga kinabagambira tumusime arhariya heye na chorus ejo chorus twine bwire bukuzo umbuza bako shaza zaza kwayo the ijengo tya yambara katunguru kasese bakakikora nkaganisha tubagitera chorus kutoje twajigarkamo hati tugize kujigarkamo konka mwahurira tumusime Desideria
abere yahise kama kumukaga nena takatunga kintu cyona hakaye kandi arihe na chorus yaha uburo buriya mbona aho ena n'urabe ne baburuza ati hati iki mukora kikire chorus abanyankore kwa munyankore kwa bana kwasarira na kushabira ajya tukazara abana katunge yete n'urutoki tagira atkazara chorus tika chifuraga chorus ni nkora hoki kuna tende hitungo ni nkora hoki nyewe mwaka nkaga na mshanju nkabanyine imyaka 22 y'ubukuru mpereze level nazar wakitura nagura yitaka Raktora katari nguto atari mezi atari mashomero erikedi ihamba kuko yekanyi ndondo bugeiga entungu geketariyo kongo bugeiga buri najena na tayente zeitu ntazakanye ayikora sigire kwizera kashanga mushenje nkagiga harakare nawe kikintu ekyo mukisimu kimwe entunguka ni atwena igikora setanera ba ni atwena amashanyarazi naga atwena ecyawe umukayawo nubwo kuko unuburo nubwawo tubwange uburo bawo nubwawo ninga ubugege bawo nubwawo ubwega n'ubwanjye nk'umuntu n'ubwa family n'ubwa company so mbona ntitwatangiye kushomeseza abantu imyaka yankaga tukayabasheja mureke kugira ntunguke anguto amashanyarazi ebimu kugambe muranziye ibintu bikuru konka muranziye ubwege makaganye ntitwatangiye kushomesa abantu umyaka yankaga abukamari abatumusimbe hariya akora sari umuriko gwandangaro ubunazayo inyuma nkaza ndangaro akarimo maka 22,500 bona bariya boro kuna waburi nti mushibona kamuriya boro ngituyanga tuyaboro mushana kateba niwe nimpunu mushanfuriwe niwe mugeiga ati ole baro kugoshigira kwa manao myaka yankaga twashomesa abantu nyunka tangiye kubashomesa mu cyoke cya Nyabushozi ukubashomesa bantu mureke kugira ombye nguto n'amashanyarazi n'ibindi ebyatwene buri muntu arangiye ekimukayi ukwari atabengi bahuru ukhabura kwetu kamboreki ampa Mazera ni ndio ndio kwa ngoma nguvu ndio wetaka mmoja ni mwisha ndio kwa kapelera ngo itandike kataka na watu huya talobo hawachadana Mirisa zakanya na wanataka Musenazo bakori kwenda bafutuza abana bihereze naturo kabanza munyankwe naja nahinda kumata nkungu nikura hanyana na kutunga atubuwe n'isumete. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. Gatumani mushingo matongo tashomile n'umunyacyaro
konka kutwaba habiri bahuruk habura kwetu bayega bayimamanya ngukorenda yonka nkabanda ngaro kubayore bari kigwire unukorenda nenshaho n'ikibaro atumahoro atumushire kwa jumugeiga buri zoba natunda ritamagana mwenda zamate amatega ari hanse be iri hanse ko shiringi runana aboka amateni mengi konga aboka n'amate mengi natunga miliyoni 21 ukwezi zo miliyoni 250 umwaka atakatunga konkati eyar kutungira nihare na korasi rigar katera ni mahiro jinde kurga korasi kilomita zine mushanju kilomita mushanju haya abona heyi hawo hato go mushenja ari mahiro makum mushanju ukurga akorase entungu kanike umucyanga cyabo konko bugeiga buriyo uko twaragaye aho musheja umutabasangwa katumurebe Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. Ezo futi 5 ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamufuuyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5 ayi president yaida yatulungamya yakoba tubana abantu mwena mwena tumusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukole emirimu egingi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogera nze napikinga mu ky'okulunda enkoko n'atandika efaamu mu 2007 n'enkoko 5 sawa dino wendogerera ku faamu kuno tize mabega ntambwire president yada yankyalira mu 2010 ng'anina enkoko 5,000 yasanuka ino sawa dino tutambwire tulina enkoko 1,000 tufulumya amagi etule 2,000 buli lunaku etule 2,000 divaamu miliyoni 2 buli lunaku omwezi diba miliyoni 6 omwaka tuba miliyoni 6 n'ekitundu etwatukolaki hata ogwo omusigazi ogwo yasangwa mu bakanu ba Rwanda akarumu ka LC5 chairman yone kwitana abakarumu ako kamu ngunazayo n'abahabura ntuyite ku Rwanda akarumu kamwe tumukore ibindi n'abagambira n'uko bagambira hati okutwashomese abo kutunga amatungo umwanya gwo kuza ahabyenguto byongo twagira mu gavumenti twahabura abantu hikina ikicyama ni abanagamba hikina hikemwe utemo mwani hike ya kabiri utemo ujuma hike ya kashatu utemo ibinyatsi byinshi zo kujya mu kiju hike ya kane utemo yukuriye byeka ekanyimoto y'amahuri n'indi mpunu omushari utemo ebyo bibiyanya hatume chairman yanajaki abaha tubene hikina okay kuro tene hikena ina oinene mwahora basangwa akabaine ka plot futi 5 arfuti gana umuruka muri akateni na hika
konka hurura kuyahurira nagambire mushanju uyihama amahuru gonka